Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ramsik. Hakashiting senya jongkalai puwai trik unailar arajar apusan. Kakasi Student Union Ranikor Circle Kelayo Bat Shibolero ki Barjela Kibidan Prangut Bak Bishong Akwe ke Bolero Kibidan new registration number ML Khat R Lai Khandai Pra. Kini ki Barjela kidi bertemu benit bila Shenongjri Layo Bat ikini do Assistant Secretary Jongkranikor Circle Usam Laban Tips Imli. Lalap babarok kini ki Barjela Kimdon ni kikot kisla bala IT no yakini Shikipulan Karanikor begin le ikabadan kam. Kaki esyuk lakin tu iki beri ke bajumlin berwanra Barjela tadi ki kontraktor niru Shimet beki dia berwanra yaki badan kikot kisla namar beka jingon rung kerthap ki Barjela syakan ngajela klalong ke bashir kai. Halo. Kanan masuk. Makanan mga na. Ini si Wanda ini si dan misal pagi kot mana? Banyak. Jom kini baru pada nampak kali kan si Prangut nengok ni. Banyak andai. Oh. Kalau mentala poin lah ke arpungnya arpung parsnya itu terlibat ngai. Dade kat nok nusnam don kam pilap pensna ka ladon arpo laipo snam sane kumnu 4 don tangga taka work permit ro. Pila jubenana am sipang kata ka Interstate Migrant Act. Ba dak pas men hakani arjar pula arjar pusau dak pas biang makani ba unu kontraktor bawan rak ki nong trei Barjela ki bom don ki kot kisla te unhap aka fine silak bat kaweru ba kasong jail. Kalau punya sar ngate tiko ya kata. Ki dikhar jong no gini bawan rak mapi. Wong ba ukun don sto sa banyak asam tu pulang mata tu kasumi. Ya lapun mga tu kasumi. Ngakali sipang kini ki dakhar ki bawan menta full jong kani ka bolero. Tiki wan chi bon chi full tiki dei dikhar jong no gini. Ngaruh kita ya kata dasar. Tikamut Ngakipkan itu banyak teh ngaruh ngakip penlek menongan. oh ta lada kumta am imar pi dei dang basu ai kali kum tu kan man ket. Kundai dah ai ro kato. Kato ngade kali private ai kum no ngau tu becom ngade pandang balik cawe tu kun. Cawe tu kun teh. Tiki kun kumno gini ki kun bala arang ba sudah ki kun te don iwe kun barit arngut kun barit te don kan. Tambah kini pada ki rang ba sudah ni ki don pra kan ingut hang ni ki dei pad uan ra ki beri kumno gini. Kata te kam dei sar boleh kat kok ya kata. To sutu te sudah rek mapia ba kini ki buan ra mu kim don ki kot kisla. Kau eru ki miadan ma. Te kamtam ka Interstate Migrant Act or Migrant and Workman Act kan kimiadon kata ka work permit. Te kimiadon tingimla kan ban syak bakin yat lembaga ni kan bakin tray support sya state jongi. Sa syuong mapia ima menta. Om ba mla benong nomor ka police station ka jan hajan hang ni. Tingil bu umtu problem am berkali ru. Ma. Ta ong pi menta. Nomor ngate ngau kumnya sar ya kata mo boleh syukur ya boleh. Keren pi. Kari lajong pan lajong. Ngakip tang yang tu banyak lecau yang kun teh ngakip ya bukan rete kiwi teh ngaruh boleh ya kata mancu ya keren kelam liar manga. John Paul aja. Ni dem. Isi sop labor lesson ni ka. Labor lesson ni ka. Dika labor lesson. Labor license tu ni. Ipin ka. Itu labor lesson ka. Bangla na. Ni. Kya? Asami sih. Dika. Ruf dika. Rupa lol dito. Mau bayar ni.
Nakaliang ka Rancor isu Rancor Circle entah kami seteng seniang ilai obat yaki barjala ba prangut bawan sa jela Assam ke bak sembiang di Kukut Kisla pamantang lawan IT no ang ni ha police station jong Rancor bat kawe nilai kenduru balai lawan lagi inspektor jong kalibor ke balai kila sim jing besar maki bat nakaliang i labor inspektor labor ilaong ba ka distrik Rakhine kadon hang ni ha kani ka iri kani kadong ka tanjungi tang ba ka kamlong duko kandiat bat ya kan ni karpat ya ki bahalor ba sangi dawa na ka administration bat kunjuru na u SDO ban khot no lum no ya kini stakeholders duman ni ka district task force ban penrekam kam benia bayaka ni sedang tanjungi mar kala jale plat ke influx naki wei ki jala baki wat ha kapor minit mensyai minit mendumru kila ya kila yale bandung sini sa ka jaka jungi